Paling kurang sehari sekali je. Salih alaihi wasallam. Nabi SAW sebut, man qala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula wajabat lahul jannah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang kata raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula, maka wajiblah ke atasnya syurga. Hebat tak muslimat? Hebat tak tuan-tuan? Hebat. Tahu tak zikir tu? Tahu. Daripada sekolah menengah dulu duk belajar dah. Sekolah menengah dulu cikgu dah ajar dah. Baca lah, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi.